तो itu ini balik piwan pe mentai film Dhaga Escape. Ya suruh banyak film bakal ikut nama tayo. Mana bisa tadi kerana dong film singkam jang aja. Tak ada opinion pe no. Tengi kepat lang kepat bab kepat on pe. Bakalan pe no lagi sebab dia. Pipat balik film pe tayo. Ba la jan kut tema lai kuy tadi kelak kut dia mi wan pe no mentah dong yo pat. Sama. Di aku ni biru aklam on film. Oh, aku dia. Aku ni Aku kita karbana. Basari. Oh, basari. Pipat kumang ni. Ini tip undang batai shoot. Tapi nak yang pet yang saya ini try. Batai di pamangat yang ibang shoot. Kau kan kerja senang pilap dia Dhaga Escape. Kerja senang kedai bamo kum kimi pamo. Kiri bersenang ikut nama bagai ketin gajing mana nama bagai ni film laban itu kemi. Sama. Kayak kerja senang pilap. Kerja senang terang ba kum kimi kipal kinang bersenang ikut dan nong no. Dah senang dah gajing mah mesti bersenang halai itu. Nama dah film tu ikut jika bentiang long ki punya show kan. Tapi kamu tahu ikut lo ki bersenang ini. Dia kan kamu le. Aku nak lihat tamu. Tamu mah. Kajing mah pi ya kajing don kaban penyakat. Kaban ate ki kami kepana kaban kajimuan jong pi kan man tu em pan buat kami kepana. Man hadu pan kira ban dia ya patna. Kadon kam arngut hi kabaning kong de arngut mah nak arngut teng saya poi mah kami kepa. Dal eman arngut te kami keparu kila lai biang hi. Tama. Kayak kajing jupi ya ki kasih Bangladesh. Ni mah kasih Bangladesh nama ai ki long ki tali bhama kim long ke kumangi sene nama Bangladesh iba ki kasih ribun ki sam jan sam teng kayak kajing jupi ya ki kasih Bangladesh. Kita nak ni. Kita nak nomor ba karyam karyam tunrai be karyam kasih be ki suang bagi de kasih Bangladesh rai karyam pat kum mangi sene rai mangi sene ke ngilap pun karyam ju ki wei dei ki wei kita stay pat karyam tunrai la jang Film Dhaga Escape wala balik ke Bangladesh. Kari berjalan. Dayo lak te kwa hi tambah tu hadolan nong ngin yo lai. Pipat wala balik ke Bangladesh. Kwa hi dayo te. Tapi dan film nang smart nang film bidang Kadang ni ke film badang shoot mentama film student Bangalore. Student Bangalore mah. Hai. Hero aklang student Bangalore. Hai. Aklang dia. Sangat sini pihak student Bangalore. Hai. Kuda Shibun. Pleasure.